Туғандар, ассалаумалейкум. Алдыңыздарда пикап Ram чарылған жылы 2019 объем 5 жеті полноприводный. Стартовый ценасы 26500 дирхамдан башталып тұр. Машинаның бұл қапталы таптаза екен, ешқандай жасату жері жоқ екен. Туғандар, қараңыздар. Машинаның алдына электронды сұқ бамперде біраз сырапын өркен, фара, капот, лобой бүтін екен. Бұл фарасы да бүтін. Машинаның бұл қапталына электронды сұқ крыло, ешігі таза, задний жүзді замен алып. Артын кешіге жасалып болған. Мына ушул жерден жасалчу жери арты таза болгон ушул жер тугандар. Көрүңүздөр. Алдына турган деталы болгон бир задний жүзгө. Машина ичинде турган бес ключевой доступ. Электропакет, помещение, электропакет, мында кожный салонда airbag 2 шторкадан иштеп тур, анын өзүндө бастан тетип койсо болот. Колесо управление, круиз контроль мүтүлү бар тугандар. Подогрев сиденья, аудио сиденья. Подогрев рулеп, без ключевой доступ тугандар. Push start man. Carfax'ты ушул жерден текшерип көрсөңүздөр болот. Ram 1500'лүк чарылган жылы 2019 объем 5 жети полноприводный. Стартовый ценасы 26500 дирхамдан башталып тур.